zitatu zine zitanu zitandatu zirindwi umunani icenda icumi n'imwe na zibiri na zitatu n'izindi nkaye nabona. mwakoze bahungu banje, mwakoze kabisa. Ibyombo bingahe? Ibyombo bine. Makombora ya mota. Mana yemuje rwanirira ARSM 23 irakarama kabisa. Sirikare cya Kongo na Wazalendo bari kwigamba kwisubiza tumwe mu duce rero bari gukomeza kugenda bavuga ko bigamba turimo Makobola, turimo Ngalula, turimo Kasekezi, ndetse ngo baragenda barenga hitwa Kigongo berekeza hitwa Katongo. Ariko ngewe ndaje nguhe amakuru y'ukuri, ibyo bavuga nibyo, ndetse hano ngiye mfite n'amajwi ndibuze kukumvisha nkwereka ibyo M23 ahubwo yabakoreye. Hano rero tugiye kurebera hamwe ibi biri kuvugwa na FARDC na Wazalendo ko babisubije utuduce, ariko nanjye nkuzanira ibimenyetso simusiga birimo n'amajwi rwose aguha ukuri. We ntega amatwi cyangwa se we mba hafi untega amatwi, ubundi aya makuru mite nyakugezaho. Urumva rero ko turahera ku makuru y'imirwano yaraye nayo muri iki gitondo. Ku rundi ruhande kandi mu mujyi wa Uvira hakomeje kuza amakuru mashya, no muri iki gitondo harandi makuru mashya nkuzaniye muri uyu mujyi wa Uvira ukomeje kuvugisha Burundi, Kinshasa, Amerika n'ibindi bihugu bikomeye amangambure. Kuri uyu wa mbere yo tariki ya 22 ni igiki kiri kuvugwa muri Uvira. Nakubwiye ko nzajya nguha amakuru yose ashoboka ari mu mujyi wa Uvira. N'ubu rero muri iki gitondo ndaje nyakugezeho rwose hano mu mujyi wa Uvira. Ntujye kure yanjye, ntujye kure yanjye, mu kanya nayo ndaje nyakugezeho. General John Chibangu, umwe mu basirikare bakomeye cyane baturuka muri Kasai, bari inkoramutima za Tshisekedi, ariko ubu akaba afunzwe nyuma yo gushinjwa ko yakoranaga cyangwa se yavuganaga bya hafi na General James Kabarebe w'u Rwanda. Uyu mugabo mungu bamajije kumugeza muri gereza, n'urubanza rwegera ngo rwatangiye ku munsi w'ejo. General rero John Chibangu, rwose John Chibangu yagejejwe muri gereza, ariko icyaha ashinjwa gikomeye cyane ngo nukuba yarakoranaga n'umwe mu bagenerali bakomeye cyane wigeze no kuba chef d'état major w'igihugu cya Kongo, akaba na chef d'état major w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu ni General James Kabarebe. Iyi dossier rero ya John Chibangu cyangwa se General John Chibangu nayo ndaje nikugezeho nkwereke na gereza bamushizemo. Turaza kujya no mu zindi ntambara za politike na diplomasi zifite aho zihuriye n'ihangana hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 na twirwaneho ihanganye n'igisirikare cya Kongo Wazalendo FDLR n'ingabo z'u Burundi. Izi ntambara za politike na diplomasi rero zirakomeje cyane. Ahangaha amakuru ari kwerekana ikiri gukorwa Kinshasa ni iki, kugira ngo barebe ko bakwisubiza umujyi wa Uvira binyuze mu mbaraga za politike na diplomasi, dore ko rwose ibigendanye n'intambara y'amasasu cyangwa se imbaraga za gisirikare M23 na twirwaneho bigaragara ko ari ntanyeganyezwa cyangwa se utapfa kuyihangara. Kinshasa no kuri inshuro iri gukora iki mu ntambara za politike na diplomasi kugira ngo irebe ko amahanga yayifasha kwisubiza umujyi wa Uvira, nyuma y'aho igisirikare cya Kongo gitangaje ko intare za Sarambwe zabeshe ko zavuye muri Uvira, ariko ngo zikaba zikiri kugenzura. Aya makuru tugiye kuyarebera hamwe mu kanya rwose, turebere hamwe ibyo Kinshasa ikomeje kugenda igerageza. Igisirikare cya Kongo na Wazalendo guhera ku mugoroba w'ejo ku cyumweru tariki ya 21 ukwezi kwa 12 2025, igisirikare cya Kongo na Wazalendo mu mirwano yari yiriwe ivugwa muri biriya bice byo ku cyerekezo cya za Makobola no muri biriya bice bya za Pemba cyangwa se mu misozi ya za Pemba, agace kari hagati ya Munene na Kasekezi. Aya makuru nayo yakugejejeho, ariko ku rundi ruhande yo nkuzaniye mashya, reka tubanze turebere hamwe iyi version ya FARDC na Wazalendo. Bo bari kuvuga ko muri iyo mirwano babashije kwisubiza uduce dukurikira. Baravuga ko babashije kwisubiza agace ka Makobola, babasha kwisubiza agace ka Ngalula, babasha kwisubiza agace ka Kasekezi, ngo ndetse barenga hitwa Kigongo berekeza ahitwa Katongo. Ese ibi bivugwa na Wazalendo na FARDC utuduce bishubije nibyo cyangwa sibyo? Mbere yuko rero twinjira muri aya makuru nje nkwereka uko bihagaze, reka manze nkuzanira ibimenyetso, dore ko amakuru avuga ahubwo ko Wazalendo FARDC bakubiswe ku rwego rwo hejuru hagafatirwa intwaro nyinshi cyane. Ubu rero ibingibi ngiye kubiguhera ibimenyetso birimo amajwi, ubwo abashaka kubireba neza mu mafoto, kuko ntago dushobora kubishira muri groupe kugira ngo twubahirize amategeko ya Google bataduhana. Hano ndagushiriramo amajwi, ariko video rwose igaragaza izo ntwaro uburyo zafashwe murayisanga muri groupe y'Inkuru Mpamo TV. Ubwo we niba utarayijyamo uze kunyandikira rwose kuri iyo nimero yanjye iri kuri description yarangizwa na 86 tugushiremo. Ubundi niko bihagaze. Reka turebe rero bino bimenyetso M23 ahubwo natwe rwaneho
noneho bakoreye agasa Wazalendo FARDC n'abarundi na za FDLR. Ubwo noneho mitenza nguha ukundi kuri iyi ngingo mbere yuko twerekeza no mu yandi makuru. Umva rwose tweruvu ya sniper, tweruvu isanzwe na mashini gani zibiri za sniper na mashini gani zibiri zisanzwe RPG 60 SMG imwe zibiri zitatu zine zitanu zitandatu zirindwi umunani tweruvu ya sniper na tweruvu ya sniper, tweruvu isanzwe na mashini gani zibiri za sniper na mashini gani zibiri zisanzwe RPG 60 SMG imwe zibiri zitatu zine zitanu zitandatu zirindwi umunani icyenda icumi n'imwe na zibiri na zitatu n'izindi nayo nabona mwakoze bahungu banjye mwakoze kabisa. Ibyombo bingahe? Ibyombo bine amapura ya mota umwana y'imwishyura rwanirira AFC Ventura nyirakarama kabisa. ati Imana irwanirira AFC M23 irakarama. Abo ni abarwanyi ba M23 rero bari kurwanira muri biriya bice ibya za Makobola hariya za Pemba, agace kari hagati ya Munene na Kasekezi. Mu gihe rero FARDC na Wazalendo bavugaga ko bisubiza utuduce, ahubwo aba barwanyi bahafatiye intwaro nyinshi cyane nk'uko wabyumvaga bagenda bazirundarunda. Ariko wumva ko uyu yari umukamanda wabo ababwira ati bahungu banje rwose mwakoze akazi. Hano rero bikagaragara yuko ibyo FARDC iri kuvuga no ku makuru ndi gukura imbere yuko bisubije Makobola, Ngalula, Kasekezi ndetse barenze Kigongo berekeza hitwa Katongo nukubesha ntaga ya makuru ariyo. Ubwo rero ngenda guha makuru y'ukuri kandi nkweretse nizi ntwaro cyangwa se nkumvishije amajwi y'abarwanyi ba M23 bagenda berekana uburyo bafashemo zino ntwaro. Kushaka kubibona rero jya muri groupe rwose uraza kubisangayo. Hano rero ahubwo amakuru ari kunyereka ko ibyo FARDC ivuga atari byo, ahubwo dore FARDC mu gihe ivuga ko igenzura tuno duce, ahubwo reka nze nkubwire uduce M23 igenzura muri kiriya kibaya cya Tanganyika rwose no muri iriya misozi iri hejuru yacyo ya za Fizi werekeza Baraka. Hano M23 iragenzura agace ka Makobola, M23 ikagenzura agace ka Bangwe, M23 ikagenzura agace ka Ngalula, M23 ikagenzura agace ka Katatu, ikagenzura Kasekezi n'imisozi ya Pemba ndetse n'ahitwa Mitambwe muri teritwari ya Fizi. Usubiye inyuma gato umujyi wa Uvira wo barawugenzura. Hano rero urumva ko tuduce M23 iratugenzura rwose, iri kugenda ikomeza kudufata kandi icyerekezo ni muri Baraka. Aya makuru nayakugejejeho ku munsi w'ejo, ariko n'ubu nari nkuzaniye ukundi kuri. Tugarutse gato mu mujyi wa Uvira, amakuru ari kugenda avugwa, aravuga yuko Alliance Fleuve Congo M23 yaba yashizeho ubuyobozi mu mujyi wa Uvira n'utundi duce heruka gufata muri biriya bice bya Haut Plateau ya Uvira, muri Moyen Plateau na za Plaine de Ruzizi. Rwose amakuru yo kwizerwa aravuga ko M23 yaba yashizeho abayobozi. Iki rero ni ikindi kimenyetso cyuko M23 kuvuga ngo rwose izareka Uvira nubwo yayisohotsemo ikabiri kuyigenzura mu buryo buri strategique, ariko gushiraho aba bayobozi hari icyo bivuze rwose. Aya makuru ndakomeza kugenda nyagukurikiranira, ariko amakuru arerekana ko rwose M23 yaba yashizeho ubuyobozi mu mujyi wa Uvira nk'ikimenyetso cyuko itazemera ko abarundi Wazalendo, FDLR na FARDC n'abacancuro bagaruka muri uyu mujyi. Gusa andi makuru yisumbuyeho ndaza kuyaguha mu kindi kiganiro, turebe hamwe amazina yabo niba koko ariko bimeze. Gusa mu ijoro ry'ejo ku cyumweru nakomeje kugenda mbona amakuru yuko uyu mutwe rwose wamaje gushira ubuyobozi mu mujyi wa Uvira n'utundi duce tugiye dutandukanye nk'ikimenyetso rwose cyuko itazemerera Kinshasa cyangwa se Bujumbura kongera kugaruka muri uyu mujyi. Reka twikomereze n'amakuru yacu. Umujenerali witwa John Kibangu, urubanza rwe rwose rwaratangiye, ndetse uyu mugabo witwa John Kibangu akaba yarashinjwe kuba
ngo yarakoranaga akavugana na generali retired James Kabarebe. General retired James Kabarebe wabarizwaga mu ngabo z'u Rwanda, ubu ngubu akaba ari retired, ariko n'ubundi nta mu generali ujuba retired. Umusirikare ahora ari umusirikare, anytime rwose aba yakitinga nk'umusirikare, nubwo yahawe ikiruhuko mu gisirikare, ariko igihe cyose yakenerwa uyu mugabo w'umuhanga cyane mu gupanga urugamba yagaruka. Uyu ni James Kabarebe. General John Chibangu rero yari yavuzweho kuba muri uru rubanza rwe ubushinjacyaha bukuru bw'igisirikare bumushinja ko yakoranaga na James Kabarebe, ndetse ngo mu butumwa bagiye bahererekanya bavuga yuko ngo General Peter Chirimwami ari kubicira projet cyangwa se ari kubicira umushinga. John Chibangu kandi agashinjwa guca intege abasirikare ku rugamba, babwira ati ese murarwanira iki, hari inyungu muzakuramo, ahubwo ko abazabyungukiramo ari abangala. Ubu n'ubwoko bw'abangala, ubwo nabo kwa Tshisekedi. Nibyo byaha yari gushinjwa bikomeye, ariko igikomeye cyane ni kuvugana no gukorana bya hafi na General James Kabarebe, nk'uko urukiko rwa gisirikare rukomeza kugenda rubivuga. Ubu ngubu rero John Chibangu yamashije kugezwa muri gereza ya Ndolo mu gihe urubanza rwe rugikomeje. Bivuga ngo agiye gufungirwa muri gereza ya Ndolo, azajya ava muri iyo gereza ajye kuburana, ariko afungiwe muri iyi gereza. Uyu mugabo rero yarakomeye cyane rwose, John Chibangu, umujenerali w'Ijeya. Bigaragara ko yari n'inshuti cyangwa se umwe mu bajenerali ba hafi ba Tshisekedi cyangwa se inkoramutima za Tshisekedi. Yigeze no guhabwa misiyo ngo yo kujya kwica umugabo witwa John Numbi wahunze ubutegetsi bwa Tshisekedi, wahoze akuriye polisi ya Kongo, akaba yaranakomeye ku butegetsi bwa Kabila mu gisirikare cya FARDC. Uyu mugabo yari yahawe misiyo rero, John Chibangu generali, kujya mu guhitana uyu generali John Numbi. Uyu mugambi uza kumenyekana uburizwamo. Ubu ngubu rero arashinjwa ibyaha by'ubugambanyi, akaba yajyanywe muri gereza ya Ndolo. Ni ibibazo bikomeye, iyo ugiye muri iyi gereza ya Ndolo ufunzwe na Tshisekedi biba bigoye kuzavamo, aho gushobora kugwamo. Urugero rwiza ni umujenerali w'umubembe uzwi nka Generali Sikatende, nawe waguye muri gereza ya Ndolo, bikababaza cyane abaturage b'ababembe. Sinzi rero niba John Chibangu azava muri iyi gereza, niko amakuru akomeza kugenda byerekana. Hari amakuru akomeje kugenda avuga ko abanyamerika bashobora kuba bari kugenda basuzumira hafi, bakurikiranira hafi runo rugamba rukomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akavuga ko abanyamerika bashize ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kirere cyo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Ibi bikoresho ngo harimo na za satellite n'ibindi bikoresho by'ingenzi by'ikoranabuhanga bifata amashusho byibereye mu kirere, ariko bigafata amashusho ari ku butaka. Amakuru ari kujya hanze rero aravuga ko Amerika bakomeza gusuzumira hafi bikomeje kuvugwa ku mirongo y'urugamba muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo. Abanyamerika rero icyo bashaka kumenya ngo ni intwaro ziri gukoreshwa na M23 muri uru rugamba, aho ziri guturuka, ni naho M23 ngibiri kugenda yerekeza. Ariko ku rundi ruhande ibi bikoresho by'ikoranabuhanga ngo bikagenzura n'uruhande rwa FARDC, ingabo z'abarundi, Wazalendo na FDLR, uko bakomeza kugenda bitwara nabo muri ibyo bice, intwaro bakoresha, uko bahabwa ranforo n'ingabo z'u Burundi. Ku rundi ruhande uko bakorana na FDLR, uko bakorana na Wazalendo. Iri koranabuhanga ry'abanyamerika rero ngo riri mu kirere rwose cyo muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, rikomeza kumonitoringa ibyo bikorwa, rifata amashusho. Aya makuru kandi ngo na Colonel Nanga akaba yigeze kuyakomozaho. Abanyamerika rero bakomeza kugenda bakurikiranira hafi runo rugamba, kandi koko ibingibi rwose nta n'uwabihakana, dore ko n'abanyamerika ubwabo bigeze kuvuga ko bakurikirana runo rugamba kuva rwatangira akantu ku kandi, ndetse inzego zabo z'ubutasi zirimo CIA zikomeza kugenda zibikurikiranira hafi. Aya rero niyo naguha kuri ingingo, nta n'ayandi ntarenzaho, ahubwo reka duhite twikomereza mu yandi agiye atandukanye nayo y'ingenzi cyane. Tukiri gato ku makuru y'imirwano. Nyuma y'imirwano yavuzwe muri teritwari ya Kalehe muri iyi weekend mu duce turimo za Kadaso, mwari ku tuduce 23 tukaba yaratwisubije. Nk'uko nabikubwiye mu kiganiro cy'ejo, hari amakuru yerekana ko ejo ku cyumweru rwose mu gace ka Lumbisi na Chambombo, hano naho ni muri teritwari ya Kalehe, Wazalendo nabo bagize gutya bari kumwe na FDLR baturutse mu masamba ya Kauzi Biega, bahagaba ibitero kugira barebe byibuze ko bagerageza kwisubiza tuduce, ariko basanga abarwanyi ba M23 hano baryamiye amajanja bahita basubizwayo vuba cyane. Ubwo twavuga ko ibitero bya Lumbisi na Chambombo nabyo byasubijwe inyuma. Ejo nakubwiye ko hari ingabo z'u Burundi zimwe zivugwaho kuba zaramutse ikiyaga cya Tanganyika kugira zongere kujya gufasha FARDC na Wazalendo na FDLR n'abacancuro muri biriya bice biri kuberamo imirwano isa nk'iri kwerekeza Baraka. Ariko andi makuru ari kuvuga yuko hari n'amato yandi yagaragaye azanya abasirikare b'abarundi mu mujyi wa Kalemi. Hano rero aba Barundi aya makuru nikakomeza kugenda bivuga, abaturage batuye muri Kalemi bakavuga ko babonye amato rwose mu kiyaga cya Tanganyika akaza hano rwose muri Kalemi
hakavamo ingabo z'u Burundi. Ubwo twavuga ko izi ngabo z'u Burundi nazo ziri kuvugwa muri Kalemi, mu gihe FARDC nayo iheruka kuhazana ramforo z'abasirikare benshi n'intwaro nyinshi cyane, ndetse muri Kalemi hakaba havugwa kuba haroherejwe abandi bacancuro. Noneho abangaba ntago baturutse muri Amerika Latine cyangwa se babandi bo muri Blackwater, ahubwo abacancuro bari kuvugwa muri Kalemi ni babandi nanone ngo baturutse muri Rumania. Abo muri Rumania rero wajya kureba ugasanga ni babandi batsindiwe muri Goma. Abo Lieutenant Colonel uri Ngoma, umuvugizi wa 23 yafashe mpiri, akagenda babwira ati quickly rwose mwihuta cyane, mwambuka imipaka mujya mu Rwanda, mujya ku kibuga cy'indege cya Kanombe, mwurira indege musubira iwanyu muri Rumania. Abangaba rero amakuru ari kuvuga ko bagarutse hano mu mujyi wa Kalemi, na FARDC ikaba yari yahohereje intwaro n'abasirikare benshi. None hari kuvugwa n'abarundi nanone nabo bahageze hano. Rero ukabona ko Kinshasa iri gushaka uburyo bwose yashira imbaraga muri Kalemi kugira ngo M23 itazaherekeza, kuko rwose M23 ubonye ko imaze gufata Baraka, cyangwa se M23 ubona ko icyerekezo iri gufata no gushaka gufata umujyi wa Baraka, ariko harimo no kuba yazakomeza ikerekeza muri Kalemi. Ni kubwizo mpamvu rero aba barundi bari kuvugwa muri Kalemi nk'uko bivugwa n'abaturage. Amakuru turakomeza tuyakurikiranire hafi, ariko abaturage bo muri Kalemi bo bari kugenda babivuga. Tunarebere hamwe rwose by'i Kalemi, ubona ko bagiye gushiramo imbaraga hano. Ukabona ko Kalemi ishobora kuba igiye kuzahinduka nka Uvira, kuko Uvira mbere yuko M23 yifata hari harahunzwe abasirikare benshi ba FARDC, Wazalendo bose muri Kivu y'Amajyepfo bari barirundiye muri Uvira, za FDR, ingabo z'u Burundi nyinshi cyane n'intwaro nyinshi cyane, ndetse hano rwose haberagamo amabara barasana na FARDC Wazalendo kubera kavuyo kari k'abasirikare b'uruvangitirane, harimo abarundi Wazalendo, FDR na FARDC babarizwaga muri uyu mujyi. Ubu rero tukavuga yuko umujyi wa Kalemi nawo ushobora kuba ugiye guhinduka nk'umujyi wa Uvira w'akavuyo k'abasirikare b'abarundi, abacancuro, FARDC na Wazalendo. Niko bihagaze muri aya makuru. Twihuta cyane twigira mu ntambara za politike na diplomasi. Perezida Tshisekedi yongeye kuri koroza nyuma y'aho igisirikare cya FARDC binyuze mu muvugizi wacyo General Major Sylvain Ekenge atangaje ko abarwanyi ba M23 batigeze bava mu mujyi wa Uvira. Ubu ngubu Perezida Tshisekedi noneho yagize icyo avuga, dore ko nta kintu yari yakavuga nyuma y'aho umutwe wa M23 ufatiye umujyi wa Uvira. Perezida Tshisekedi yari kuvuga iki? Nubona neza ro kitegereza ni Tshisekedi usa nk'ari kugira ibyo asaba abanyamerika n'abandi banyaburayi cyangwa se abandi banyamahanga kugira ngo bamufashe barebe ko M23 yava mu mujyi wa Uvira. Ibi Perezida Tshisekedi rero arabivuga mu buhe buryo? Wemba hafi cyane gusa rwose, wemba hafi ndaje mite bikugezaho rwose mu buryo bwihuse cyane. Ibi Perezida Tshisekedi yabivugiye he? Hano rero amakuru akerekana ko ejo ku cyumweru hari tariki 21 Ukuboza 2025 Perezida Felix Antoine Tshisekedi yitabiriye inama ariko akoresheje ikoranabuhanga rya video conference, inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'akarere ushinzwe gukurikirana isirwa mu bikorwa by'amasezerano ngenderwaho ya CRGL yibanze ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Mu ijambo rye rero hano niho Perezida Tshisekedi agira icyo avuga ku mujyi wa Uvira. Mu ijambo rye Perezida Tshisekedi yavuze ijambo rikomeye kandi yavuze ijambo rikomeye cyane. Umukuru w'igihugu cya Kongo yamaganye ngo icyo yise igihuha cyuko inyeshyamba za M23 zavuye mu mujyi wa Uvira, agaragaza ko ingabongo z'umwanzi cyangwa se uwo yita umwanzi ngo ni M23 ngo zigifite ibice byinshi n'imyanya cyane y'ingenzi cyangwa se n'imyanya myinshi y'ingenzi muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse kari zo zikiri kugenzura umujyi wa Uvira, bityo ngo zigashira abaturage mu bikorwa bikomeye by'ihohoterwa. Ni Tshisekedi rero ushaka no kwerekana ko M23 iri guhohotera abaturage mu mujyi wa Uvira. Perezida Tshisekedi kandi nyuma yaho Tshisekedi yavuze ati M23 irabese ntabwo yavuye mu mujyi wa Uvira, yahise asaba abarimo abahuza nk'abanyamerika n'ibindi bihugu bikomeye ndetse n'abari bitabiriye iyi nama gushyira igitutu kuri M23 ikava mu mujyi wa Uvira bya burundu, ngo hagasubiramo FARDC cyangwa se hagasubiramo ubugenzuzi bwa leta. Ni Perezida Tshisekedi kandi wanavuze ko ngo M23 itagakwiriye gushyirwaho igitutu gusa ngo ive muri Uvira, ahubwo ko igomba gushyirwa igitutu ikava ku butaka bwose bwa Kongo cyangwa se ikava mu bice byose yafashe. Ubwo harimo umujyi wa Uvira, ugasubira inyuma muri Plaine de Ruzizi, muri Moyen Plateau, muri Haut Plateau, ibice yafashe muri Fizi, ibice yafashe muri Walungu, ibice yafashe muri Mwenga, ibice yafashe muri Shabunda, ibice yafashe biri mu mujyi wa Uvira, ibice yafashe birimo Kalehe, ibice yafashe birimo Kabare, tukazamuka muri Kivu y'Amajyaruguru, ibice yafashe muri Masisi, ibice yafashe muri Rucuru, ibice yafashe muri Nyiragongo, ibice yafashe
muri Lubero, ibice yafashe muri Walikale, harimo n'umujyi wa Goma. Tshisekedi akavuga ati aho hose bagakwiye kuba bahava, asaba rero abanyamerika n'abandi bahuza cyangwa se n'abandi bantu bakomeye ku isi gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'23 ikava mu ibi bice. Ibindi bise biraza gushoboka ntago byoroshye. Izi ni intambara za politike na diplomasi ziba zikomeje ku ruhande rwa Kinshasa nyuma yo kubona ko imbaraga za gisirikare rwose zidashobora guhangamura M23 n'umutwe wa Twirwaneho. Reka dutegereze turebe ikiri buze gukurikira nyuma y'ubu busabe bwa Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi kandi wavuze ngo cyangwa se wahamagariye amahanga Perezida Tshisekedi yahamagariye amahanga avuga ngo iki? Yahamagariye icyo bita amahoro ngashingiye ku bikorwa bifatika aho gushingira ku matangazo adafite ishingiro cyangwa se nk'amatangazo gusa adafite ibikorwa. Hano yari ari kuvuga ati rero M23 yasohora amatangazo ko yavuye mu mujyi wa Uvira, ariko twajya mu bikorwa tugasanga ngari ikiugenzura. Ati kubwizo mpamvu rero amahoro ashingiye ku bikorwa bifatika aho gushingira ku matangazo adafite ishingiro, niko Tshisekedi we abivuga. Iyi nama rero ikaba yari yitabiriwe n'ibihugu bigize CRGL, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, leta zunze ubumwe za Amerika, umuryango w'abibumbye n'abandi bafatanyabikorwa, bigaragaza inkunga mpuzamahanga ku bwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku rugendo rwayo rwo gushaka amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Amahoro rwose agenda akomeza kugenda ahungabana cyane. Mbere ko tujya Kampala rero hakomeje kubera inama ikomeza nayo kwiga ku kibazo cy'intambara ikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Reka tubanze gato turebere hamwe kuri iyi nkuru tunatabariza rwose bano Barundi. I Burundi batangiye gufunga abarundi bose bari kuva mu Rwanda basubira iwabo i Burundi. Hano rero ukabona ko ubundi abarundi bamwe bari basanzwe baza mu Rwanda. Yego hari abarundi bahunze bava i Burundi guhera muri 2015 baza mu Rwanda, abo ngabo baracyari impunzi mu Rwanda, ariko hari abandi baza bafite n'imiryango iwabo bo batahunze. Ubu ngubu rero abangaba nabo bari gusubira i Burundi bagahita bashirwa muri gereza cyangwa se bagafungwa. Amakuru ari kwerekana iki rero? Amakuru ari kwerekana ko uwitwa Havyarimana Juliette yafunzwe. Uwo murundikazi aratabarizwa inyuma yo gufatwa n'igipolisi avuye mu gihugu cy'ikibanyi cy'u Rwanda. Havyarimana Juliette rero ni umurundikazi w'imyaka 38 uvuka ku mutumba wa Nyakibingo, zone Kabuye, komine Tangara, intara ya Butanyerera. Intara ya Butanyerera ni mu ntara ya kera ya Ngozi. Muranyihanganira ikirundi ntago nzi kukivuga neza. Juliette rero Havyarimana yasohotse igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2007 aja gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka wa 2013 niho yubaka urugo rwiwe aho nyene mu Rwanda, yubakanye n'umugabo w'umunyarwanda, ubu ni umuvyeyi w'abana 4. Uwo murundikazi yaramaze igihe kinini adataha mu Burundi kubera ko mu muryango avukamwo hari urubanza rw'ubugeni, mariage cyangwa se ubukwe rwari ruhari. Niho yategura kuza mu Burundi kugira ngo yifatikanye n'abandi bagenzi b'umuryango muri ubwo bukwe rwose bwa mwene wabo. Kwigenekerezo cyangwa se ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 2025 nibwo Havyarimana Juliette yinjiraga mu Burundi aciye mu nzira y'ikirundi, inzira isanzwe yinjira muri komine Kabarore. Hano ni Kayanza ya kera. Ashyitse aho Ikabarore yarafashe imodoka kugira bimworohere gushika hamwe avuka, ariko umushoferi yaramutwaye muri iyo modoka, yaciye amufatisha amutanga cyangwa se yaramutanze kurongoye igipolisi cyangwa se kuyoboye igipolisi mu ntara ya kera ya Kayanza. Komiseri uyu mupolisi rero wamufashe bamwita komiseri colonel de Paul Pascal Nshimirimana. Tugirwe ko twibutsa ko mu nzego z'umutekano hagikoreshwa amakomine n'intara zahahora kuko batarabitunganya mu ndinganizo nshasha. Iki ni ikirundi ariko ntaho gihure ntaho gitane n'ikinyarwanda. Amakuru rero dufite yemeza ko uwo mukomiseri provincial amaze gufata Juliette Havyarimana yaciye amwagiriza icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, ariko nta uramenya neza aho yaciye aja kumufungira. Ariyo mpamvu abanyagihugu batabariza Juliette Havyarimana, abanyagihugu b'abarundi baratabariza Juliette Havyarimana. Ni nabo rwose bampaye aya makuru, bamabuno butumwa ati tumutabarize mu gusaba ko yokwerekanwa eka akanarekurwa kuko ataco ariko arazira. Ubona ko agifatwa bamusatse gusa bakamusangamwo impuzu zonyine, nukuvuga ngo ntacyo bamufatanye. Hano rero hakaba basaba yuko umugwi, hano ngo turasaba umurwi w'igihugu w'ingenga cyangwa se urengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu uzwi nka
SNDH gukurikirana hafi ibi byashyikiye uyu murundikazi kugira ngo ntabe ariko arahohoterwa cyangwa ngo arenganywe harimo kuburirwa irengero. Gusa amakuru ufite hano hari uburyo abapolisi bo mu gihugu cy'u Burundi bafata umuntu rwose uvuye mu Rwanda nta n'ikibazo afite bagahita bamufunga kugira bamwake ruswa. Ibyo nabyo bibaho rwose. Niko aya makuru akomeje kugenda avuga. Rero ubwo Habyarimana Juliette Imana imujya imbere kandi rwose imukize kino kibazo, nicyo namwifuriza. Mushize mu biganza by'Uwiteka Imana ishobora byose. Reka aya makuru duhite tuyakomereza mu gihugu cya Uganda, hakomeje kwigirwa n'ubundi kibazo cy'intambara ikomeje kuvugwa hagati ya Alliance Congo mama 23 twirwanaho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Izi ndama rero ubona ko zabaye nyinshi cyane, abahuza babaye benshi cyane. Ejo ku cyumweru Perezida Museveni yakiriye intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wakiriye rwose kuri iki cyumweru intumwa z'u Rwanda na Congo mu nama yiga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Izi ntumwa z'u Rwanda zari ziyobowe cyangwa se ziyobowe na Minisitiri w'Umutekano imbere hano mu Rwanda bamwita Dr Vincent Biruta, ndetse n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Congo zikaba ziyobowe na Minisitiri ushinzwe kwishyira hamwe kw'akarere uyu ngo bamwita Floribert Anzuluni. Zakiriwe rero i Entebbe mu ngoro ya Perezida Museveni kuri iki cyumweru tariki ya 21 Ugushyingo 2025. Abinyujije ku rubuga rwa X, Perezida Museveni ejo ku cyumweru yagize ati ubu nyoboye inama ya ad hoc ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo no mu karere muri State House Entebbe. Museveni rwose yahise abitangaza. Perezida Museveni kandi yongeyeho ko ashimishijwe n'ibiganiro ndetse n'ubwitange bukomeye bw'ibihugu byitabiriye iriya nama kugira ngo bifatanye mu guharanira amahoro n'umutekano birambye mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Museveni yakiriye intumwa z'ibihugu byombi nyuma y'uko amasezerano atandukanye akomeje gusinywa ariko kuyashyira mu bikorwa bikananirana, ahubwo impande zombi zigashinjanya kuyarengaho. Niba rero ubona ko amasezerano yasinyiwe i Washington DC hagati y'u Rwanda na Congo, ubona ko no gushyirwa mu bikorwa byagoranye, akuriwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayidoha muri Katari byaragoranye. Ibi ni ibihugu bikomeye, Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuhuza bwabyo mu masezerano rwose akomeza guhuza Alliance Congo na Kinshasa cyangwa se u Rwanda na Congo byaranze. Sinzi rero niba hari ikiribuze kuva muri Uganda. Reka dukomeze dutegereze turebe. Reka aya makuru tuyasoreze hano